ngwanyana o a ke tsoga ke butlele botlhoko a go hiragalang ngwanyana a re go itse moya kwa sima a ke na platform another day another tired ngwanyana a re go itse tla go tlhalosetse ka nna a re nna o itse mang ke kopane le moshimane se ke kopane le moshimane ba mpolelo ga wa nna ke moshimane o nyetseng ke moshimane o nyetseng and then nadi tsa ga o rata a re mmolelo ga o rata yang ai o itse ke nna kwa ha ba ntse serious le mosadi wa ntse serious because nna ke na zaka ka itsogela sepe mara le rato lona ke na le lona a ra o go itse mang ka se mo judge nna ka itse nna la buti ona ra jola initially re thoma relationship next time rate fandi one ne but character ya ha shem bona go itse mang I fell in love with this guy ka okay sharp awa ra tswela pele ka relationship all this time mo relationship mo o ntse mpolela the way maya sa mo rateng di siblings side sa mo rateng ka teng ko everyone o mo tlhoileng ka teng mo family wa tlhaloganya le gore le mosadi wa hae o mo tlhoile because he doesn't have money a re go tsi bona ena le mosadi o le wa ntha ba irang ba divorce na la buti ya no ra tswela pele ya no ka nna main a go itse mamole sentse ke ipoleletse gore ke main so big so dega mal ko moshimane ba mpolelo mokata what is this behavior a ba mpolelo o mokata nna re ka sonya le re nyaka wa rona nta moshimane ko boa hae a tla hape mo makhoeng a mpolelo hey this is a go ha ba nkeretse mosadi go nyela mosadi wa bobedi a re itse mang ke lla mara moshimane ang khomotsa mpetha ka maotswa mabedi a mararonyana a nthale njambala za dum so big so dege mal hawa ka tswela pele le moshimane a mpolelo okay ena sentse go tlopisa go polo ga hana chelete o sentse go tlopisa hore e reng a go tlopisa chelete a ntshetsa ngwanyana o le mahadi and a ntshetsa ngwanyana o le mahadi o na le hana le chelete ya reng mara because nna ne ke tswa from a previous relationship ne ke le ngwanyana engaged before call offer engagement ka mofa engagement ring ya ka ya go gae ya my previous marriage ya my previous relationship hore o ka nna wa berekisa ena o engage ngwanyana ona ka are you crazy why o fa banna di benefits tsotlhe aga o itse ke re ke madimareng ena hore at least ha ntshetsa ba mkhuluma hadi ka kwa ama pesereng o vote before ya kopile o vote tsama ko profile ya ka o ile click link ene o ile vote anyways aga go itse ya butetsa maya Limpopo a nyala ha sena fetso nyala a pesa mamkhulureng ha sena fetso a pesa mamkhulureng itsa ha buti ha boa ke mo mathata thomile mo teng ka what is going on a re ke re chomi abuti ke mo mathata thomile mo teng abuti ha sa re ba dikholo tsa ka the way na di ga ba ka teng he ke re ke lo mo etela ha senya ke mo etela every day go re itse mang go tlhaka a kitso hetsa galang a re ke re bona one time ka decide go itse keng tla ke lo mmona ke sa mmolello re ke tell me why he ke tsena ka montlung ele ke kreya enje mo tshega antse on the table with my gown ka molela ka what is this why are the soldiers a ka ka abuti antse le ngwanyana o mong ka montlung ka motsega and then wena abuti mpolelo ga wa ena nna ke motlhadile le bile nna ke mo senyetsa nako nna ke mo rate ke mo irela a hona sepe se ke mo irelang sona se betere mo bophelong baka so an embarrassa mo pela ngwanyana o khitsimang abuti a nthoga mpolelela le ka mkhokile reng a ke sa performa ka teng so ke tse mo bophelong ba hae a go itse ke tswile ne a zanke ka lwa le OC ole a zanke ka lwa la abuti ona ka le ba police station straight he ke tsena go police station ka re khatselo se se mo pela bana ba polisa le bile ka form 1 di number tsaka ka molelo wena ha o ka nthuso winner case bona nna lona go jola a go itse ma se ke se lileng ka molelo ka bolela ba polisa le gore ke kopela leng kwa buti ole lo tsia diaparo tsaka ene se le fetso tsia diaparo tsaka le mmotso go kenya ka reng yaka ma polisa go tswa le nna ka vene go itse mang ba tsamaya ba taka ra tsena kwa buti ba bolela buti a paka se leng saka a mphele reng yaka a buti ba bolela gore no hape reng e ko Limpopo ene reng e le ko mosading bona so big so deke mal ke tla ya ke la taba fela kgwedi o itse mang he ke le yana ke emetse fela gore ke foune le mosadi ke mmolelo sesi ka lebogela gore o enjoyile lenyalo la hao mara monna rena ba re cheata ene nna ke kopa reng yaka so ba fela buti ona 2 weeks gore a busetse reng a ka se busetse reng wa nyewa